It's coming to Mama Miss. I'm not slamming. And then Rabbi, be back on my channel. No, this Sunday. Hey!
When the Wulomo is a Yagan, war against the Wulomo, you find you can be a them. You find a Wulomo, yeah, from Yaba. You are saying get down with Everybody with you.
That's all I update. Kusum on the floor. Ni na fi ko ganja. I'm Nuumo bi na o ke wa gbasa ne kuku. Nuumo o ye live e kon TV. O fa na ogbe ji ni obla. Ni obla Gborbu labia yo ora don Nuumo o ye live e kon TV lebi ne ke wa ba shedun wa wona ke Kusum klede kun ya no yedun wa o fa no gbla mi kuku ke chon wo kolu e ke wo to ibulu yo menga kolu ke to ibulu fe mi ya mo fe mo manje to fi egbelo mene nene chema ho ni ma ho na ma ho when you have to draw more ha Kusum ko ni ato ha Wulomo Kusum ne be ji bo Ekpaa yo hamu alo bo Ekpaa yo ha Gborbu Wulomo ne ge bo Ekpaa yo ne ji Gborbu Wulomo money ba wale yo ni ba wale ke Kusum nchumo ke inope no ni sake efe ye hiami le ba fe si ye ami e ke bo Ekpaa yo ne leji mo ne fi o ni bo Ekpaa yo ne leji woyi ke mambi ye ni wo yo fe amenye ni no Kusum eji no ni woto ne ni chumo ko me ni etu oji e ba wo dudo mi no e ha Gborbu Wulomo ka ke wo dokegbe na sine ye hia ko ye na alo ye bi ye hia ama me fo nu ha bo dokefio oni bi ye wo nya ko ni ke bo Ekpaa yo ne aha Gborbu Wulomo bona fe ni egbo dudo mi nu alo da ne nu ahi egba mi ye hia agbene ni bi ko me ni tamo eni elimi etalemi eni bi koko ma mi fe ewa na ke fio ne ke ni bi ne ni nojino ni what to ne ke Kusum ne mwene ne wo ha Gborbu Wulomo bona fe ni Kusum fe mo e ka fe ko mi e ja ke eye ko mu ke ji ha ko bo ne ke bo Ekpaa yo ne bo ye ko mu do ba ake bloni bo fu ba ke 100% wo bia ni wo ha le bo Ekpaa yo ne o aka ke 95% ye so e ko me ni ba fe ke fe nu egbe na be agbene ina no do fu ba ke oha pepepe loji no ni to mene yo wona ke ogbla Kusum ke we mo mi fe ke to wa ba bia ke anine ke yo ne na ke ha wo Nuumo alo Nuumo Gborbu ayegbe no klede na ke selector alo ake no ne ke yo ne yo radon ayegbe no ni atwon taflache ate chikeke ni age Gborbu Wulomo fe ma fe yichowe ni atole ni ba kwe nwa ma no ke gadangbe no cheme ni tole tashi keji enele ake o he fe show alo ye ko mu na etu aye emu ke yishi enyu ewu oche ma to no alo ka kwebo ni bi ya le hu che ba nya ka ko wona oblayo ni ba anye ni ewa na fe no ke Kusum ne le wo ba chuke ya ne ke oblayo ne iche ma we bona fe na anya akama na shitamu ni ne ke nu chumu ne ma de nche ji moni chu ye Gborbu Wulomo ji moni chu e ja ke le
eye ni man to ni chumo ni yo Gborbu ko emi kenwa ma he aye emu wa ma me ko na me to ne ke Kusum ne ni abakwe akobla yo eye suban lo ni bi ni akọ ye yo he eye fe ko lo na ba yin na kala ha bona fe ni ewa Nuumo ye enuchumo femi wo kaji cheme na ne ke obla yo ne akeleba ha wonyeme ni ametwose ole fio ni ato obe na wo lechu kaji awolechu nwe keke ino gbeni abato keka ke jelepo ka jelepo keke aha manfe ele wo akento abato adafi ha je ko je fa ke Gborbu enabo Ekpaa yo wo baba be di sami abato Kusum kaji ato Kusum la ke je fe na ele ake be bia ne eyamoko ni fate ni ketu Kusum ke sinemi ni bi fe oneke jiboni eyole o ka na dika ni abotemi na ni bi ni oto nu wa ka qualities ni yo here ke no me fe se atobe ni abato aba na follow ya ka me ba yue na ba gbla ni bi echo wo ma de che ni ji akuchi acheme ameji Nuumo no be fo ba ke counselors advices allo key makers ni yo de Gborbu he wa ma me ba to ne ke Kusum ne ame hale ni Wulomo ke la bia foye ke Wulomo didi ni yo bia ne ke woye ameji me ni awa na me ke to Kusum ne wo kaji wona obla yo fi o ne ke woye aji me ni chosiole Kusum emi no ni ba fe gbe no ni ba tun po ni ba kwa ha fe ayen la chose mo anka chi be ni ba she yo ake eje emu ya yo minita flat ba anye nwumusu ni ehawo bi eyake 95 ni ke diake keji enabi ehawo benjo ake woye emu akechi bi ye ameye nuchumo pote ye ko ebi ni keji afogo no ke bi ne ko anye na kan jima wo ya ta na anye na kan nuchumo atu afi baba o ne anye ko atu fi de ke Gborbu mo ne aka usananya hale blayu kona fe ni na Kusum enye bad because it's more than decades ni Africa de Kusum ne ko ba na de ka bifa obi ne ni aba wo le gbe ko poten ni ba gadangbe anu ame wo sha gbe me ko meji wo ni wo je eko wo ba she eko ni wo ye eko ni wo ya wa tun ne ke Kusum ne bona fe ni bi ni sa ke eye mu enye eye mu ya wo ye nuwa ke gadangbe fe ja ke ka wo Gborbu mo bu to Kusum fe no sha ni bi ko ni ke she ko yo ye bo ye ko mu ke mo shi ni watch any fe ko around the 18th century ni 18 something na fe ko wona ko don ashibia no jino me ni wo yen ni wo fe ni ko ke wo ba cha wo sanigba no ni owie gadangbe e ba mi itu ake Kusum na fe ono je akeke anu wa pe shi gadangbe e fe o fa no o chile mi fi o ke chon yo ke wo ke gadangbe e fe Gborbu mo leji wo hin yen lo wu ni wo cho la ke shinche ni le nye gadangbe yin leji wonu cho nu onupa Wulomo fe ni yo gadangbe ne aha me bo Ekpaa yo alo aha me no cho la ke ayomo ede na ba ke aye yo ku aye yo ku don ni cho ke bele ke aha le yo be ke no ko besani don shi me ne hwe fa ha ma fie afie ye mfio to ma me fatalo ni wa me na tuon je ma wo jin aheni ni Gborbu le no na ha le aha la fie ja ka ha le bo Ekpaa yo wona fe ni efi o ma fe nye ona ni wo yen ne ke gbejano to ne dani blofoba ni ke eni bi koko metomo manye meke temo ke ni bi ko ne wa chi wo Kusum wo ye momo ne kashi wo no hi echemo ne wo de ncheka wo kande ni bi wo na aka me yi ten amejugba sinu wa wo jele ko lebi ne bona fe ni eba mfoni no ni me akwe na meji ho dasi wono le shero ba na de ko afi ese le wo ba ke akenwo hisole ti Kusum eni ji Kusum enu woto no tutun ji no wo chule bi ma pada ba fe ma ke Kusum wo ba ni na fin so ba ni na enagbe ake woto ibolo ye no ne ke wo kolo eni amenkwabu obanyo o ya Kusum emi kuku aha wo yo kenklen Kusum ne tamo wo wie kaji abaje yo ko manke ba Africa mo ji eju alo le bi man pa ke mbagma ji eju emi ake yo ne na ana ake mo ko lele aha ehi ni akeleba Gborbu ko mi akeleba ha cheme ni cheme
nale ni ame wo lenga ye meji ni yo jeme ke woye onupa ni yo mo fe ba wo lenga ke chose mo na ke ha ba kwa ke na kan chose mo fe emumi ni na boni sane ya lo na ba wo lenga ye nu cho nu agbene na ba chon le ni bi ni yo wo se chumi yen ye ko emi aba chon le do me fe he ni bona fe ni ehien akan le hie no ni ba chu no se aba tale shade no ni ne ke shade na ni ta no obana ka obata no ye wa krabacha na ye Gborbu ko na abututuntu o ka tale shade e hieten ni chu akebe eye mu no se aba han le gbe ne ke ba ya fa eha enu cho nu ke nu wa ma fe bona fe nda ne nu ahi nu mu e dudomi wa ba han le gbe ne ke ba ya o ka fe ne ke Kusum ne na han le gbe akele ba ye nyama we sie sikome sie nyo sie te ka akele je nyama we akele ba Gborbu ko emi ka akele te na kan ka akele te ka akele ba sie te no e ba ne ya chaki ko ni ese ne ke pe nu wa ma fe ye be ni aba to klem le twa ni samie ke ka ba jele po anu wa ma jugba ke be wo fe wo nye alo wo che yo ni na ni ba wale e Kusum fe mo mi ke no fe mi alo ayo yo ko ni ayo mo ko don Wulomo ena ne ke Kusum ne ni wo yu ake ayo ko don ja ke Wulomo enga mefa ni nga ni atole ake ashiele eye ko na atole ake ohimia eye na yo eye akonode eye ngame baba o shi neke no poten na ke hale no ne fi ogadangbe fe nyene ka kele hale be nye ke yo koklo afata ihidon shi me fe ni oyo wona ma ke obi ashiele meke ehenu eni ko na ni ajegbe ni apela ke bo Ekpaa yo han bo e beleji yo ni o ke ba fe uno fe no yo e ba fe mi ake ogbla Kusum emi enwo na wa ake meye no jogba na me nkwabu ene ni kasemoni ke ya gadangbe e fe ngene wona ake no chumo kokle de ba ya no make makon la ke be agbe phase 1 na dia na ya phase 2 go meji o shewe mo no ke anu o ba gbasa ni e ko mi na ke ole di bia mi wa ro o ba gbasa ni se na no ba shibu meji o shewe mo no ke anu o shewe mo ni yo ke ha to ebolo ke kolo efen ji ake moko ya ka fele shiko shino no ofen won to blame Kusum ne ye ke je bibla mi ton ye blame ni ape oyo ha ma cheme ke choku anotla loyi bona fe na me ewa mi ya me no fe no fe mo mi Kevin for be black ni hetu shika beri sami wo ba ha me male he ni ameka ni ko na me na ke no to ne me ni yi efi ame shiko fe wala fe na me nu shishi do ba ke Kusum ni ato wo Kusum mi baba wo nu wa no waje ko lepo ni keji ekoba ne ke o ba susu ake aso chidabi wo ke won revive no do to la ke won revive wo won chen na kan ni bi ahin bona fe ni garang bi wo ye mu ke mo shi wo to ebolo fe keje ngmaji enyo ke ya ame ba ni na me ba ko ni bi ni ehwe ni yo se na me ko na me wo sa me ke gba ame bi wo ame ke shia kwamu yo ora don ake